Echulide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi minense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono babata chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil ya wigo chiriye chamache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriyabantabati wigo imeya uru superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wocho banya chirangi wikabuno ragani wocho ganiri erangiriga aseduke yiga ya uru superstores na wokwege namuna ekale ya watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi wigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya uru superstores yebutoka se enyumba ya uru complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene ringi ya Credit Bank asamange bakire simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kila slice. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Obomo no murembe nabyo tuganiti kurwa ase county yenyemira ena mangana kurwa ase omugavana bwe county yenyemira omoske Amos Kimumi Nyaribo no tabanga chiabere chinsa inye karongo koretera ekionga chinsa inye ego ko tebianga bali bonsto bwaterene ko enekenga byonsi byabere bya asinge to kwarigania nayo karansa bya to kumanye botanta nubondo bonsi botayo kura chingongo ao ime nesko yagusi nchinkuru kwa mkate Enoch Obomo no murembe nabyo tuganitie ntubuna abanyamira ayonkorwa ase omugabana bwe county yenyamira boigo monogali bwe county yo umuske Enoch Okero mo gavana Amos Kimumi Nyaribo nigo ayakwana ega chinga kichoko moenia omupasta bwegeka ase ekanisa ya Adventista ya Nyamira umuske gose omupasta Joshua Oindi Nasa matanga yiga yo kumwenya umurandi habwe Adventista asamatuka matambe Joshua Oindi ayo akorekana siniseme chiga chama wawe me bunga yiga ya North Mugrango ayo ikiranwa na bana siasa aho kurwase county yiga ya Nyamira ekero na alingi klasi 3 Oindi ingatebi guru mwalimu
ingonyo indita uko batiza to gochigoro assignment ya magwata mutinyo gatato na wa pastor Ndubi wakale nchani bakamubeka chairman na pastor basabere Omorembo Nyamira Kuringana na banasiasa baikira na sai na nene abamsi abachorire nigo bagendere ko bakuburia obomukwe nikyumiye county ya Nyamira asibatebire nga nigo ohindi abige tobo mu mutwe na boigo nigo bono aba MCA atakiriko tugutachita bauti cha bensemo na kwenekia Omorembe indukire nekia magendere meye county ya Nyamira agatusabire timu entanga ya 12 tuametire baka tore 23 bono igamba liboka batigale tenane pasta padinane woka basabere bayira desitore ede togendererie njiri ya Nyasaye intubuna tora not ndo watu mwana itokuruku Amos Kimwami Nyariu mwana ne to sabanaro omwana ntubwate ori otabwate tigasabe igona ngo sabana tigatomoe esiro bya na pasta ekorandia maruni gentekebe na ande tote neine fam togotana mwana siasa onde bwens okogora maru Nyamira erindo Omorembe tocha tuamosabeire yasa motori nera toreke ingana henyara kabage usingirwa muno mu speaker we county ya Nyamira muske Enoku Okero oyekira nasa matanga yega boigo yobeka kirari goro yeganga yae yokuborekera ukyo seneta asuma kachirwe 2022 akorega asie wodi ya mange miaka 5 buno mu MCA ene Nyasaga nchana Nyamira no ekisegichi abuchire na inde bono lele toko na gusaba iganga na inje 2027 yo someta ukiama tayo saba kego tebanga saba no egwe ligia na inje 2027 inda saba ikiara mo senator itobero muya omoro kiyege sambo keriyo murayi atabwena tikoba wibikole biba saba ndo bae na inchembe senator ya 2027 yegere Nyamira itesuke mutu nyinabo mugavana we county gabego nigagendera ko bagakulira ngamba tukunyara ko bagakora imirimo bwikira n'ubona babarira tabanyamira ciyira asibigagendere ko bagakubeka Omorembe mutwe asikiri ati babuna nyagusira nigo arenge neganga yo kubabwatani abarayibe county Nyamira nabono gatwekiremo nigo kisige kigendere temeye county Nyamira kiganire weka Omoelio naende korenge mna baso india timokirega Omorembe tokoira na Nyamira tokoira na Nyamira naende na inje mno mugavana naende harure dariri Omorembe ochire Nyamira nono ndo bwatari oyibe akoreki asieke yasa motori atiga magana ebitina togende ikiagaruba matoire nse no bwenge asetoro chigoro to iko we believe ntanyore paso indio Yinko reporter getaseni kyo wanjete kyagetembe kure Gaston Semechiga chama wawa imeye bunga ya North Mogrango imeye county ya Nyamira inche gonguru kwa Polycarp okara abaibori nigo mwabori we kubarenda abana baino nabo igo kubasemia gotesanania no gutumika amaryogo yogotindia aya nigakwane no vice chancellor Omeru Omoske Professor Romana Sodiambo ase eskuru ya Cardinal Otunga Musocho chingagi chukumerna kia aba mura abakorogose Old Boys ase eskuru yo is sophomore second years. And because of raving and doing the wrong things when the future potentials that I promise to be coming here every June, every year if I'm still alive. May God, there are many more. Tutaleta hao na lazima tujenge. Nimeona kama discouraged. I've just said the journey of many miles start with one step. So please forgive me for not paying back on time, but the field school is School of Health Sciences, which is a precursor. Because the people who are going to survive in years to come, my sons and daughters, grandchildren. Today, I am here as one of the guests of Kanotunga High School, and the function has been organized by alumni, and I really want to thank the alumni. The world of academics, the world of education is changing. I've heard people respect very much our leaders, political leaders. Sometimes the comments we make
especially about what is happening right now about CBE, competency-based education. You have realized that we are losing our children to drugs and many negative things. Some of them die at a very young age. Now the CBE main idea is to inculcate those three knowledge. That is the attitude, that is the skill, and the knowledge. Who on earth can refuse such a thing? Our boys need somebody who can mentor them, who can tell them how they were doing it in the 70s, the 80s, that now there are people who are managing our country. But at the same time, for our Vice Chancellor, his source of the product still lies in Cardinal. So he has come here to trace the source. When the source is right, then the larger lever that he makes at the university will be okay. Maadili mema hasa aliyopata hapa katika shule yetu ya Kanotunga, kwanza kuomba asubuhi na mapema waenda chapel na kabla kulala kwenda chapel. Ndiye amesema hii ndio iliwasaidia kuwa wasiwe watu waraibu wa kutumika madawa. Na kitu alisema kuwa hapa kulikuwa na sheria moja ilikuwa inasema use common sense. Na hiyo ilikuwa inawafanyia ufanye kitu kizuri kila wakati, ufanye kitu kizuri kila mahali na wakati wowote. Kiama kia UPA nigo kirigeti kubarikia abwatani abayechi milioni 2 bosio bobachori bonene bwa 2027 botarachi goika Fatgad Gisemba nigatwarengere roboti orega. Ekiama kia UPA nigo batebire ebarengete gocha kubarikia abantu gwetania chimilioni 2 goika umwaka w'ekirububere na 2022 aba recha ase obonge ne kero kaekero president yeguterena mate nkuburi buri nga abantu bari ngobwate recha soteneri ito etagete abantu aba 2 million ekagara toko tware party otware abantu recha sita abantu bari 200 300 yaya abantu batakire babe aba 2 million ase party none kera bagoikaransa bakuburi ntange party yao abantu barenge bare recha sati na bitakire ko ba abantu aba 2 million na ibana 5 million dalia ka rakane party ngamoyere *509# elinda bako mataji process ko tirimboka na kyagoswa ensemo yende nigo bamuganirie uyu kabeire omunachebi na omonene aiga imeyense ya Kenya omoske David Maraga kumubwatizia Matiang'i asokorigia oburai bwense ngor kujulira smagare je twarora abantu babere bakubule president na ntondo bwate candidate yeto Fredo Kengo Matiang'i na ntondo bwato Molisia Maraga ndoge ntwago sabekera ne twago sabo Molisia to Maraga ache atubekera masabo na kyabana nji mode Maraga sabere Matiang'i erine Matiang'i asogari amwega stari kabana Matiang'i digatomoe kaki omugusiyo jandekire ebisa kubinde bya irorire abasigisi bairorire kabere abagikoyo bagambire gatatu mugusitanya kugamba gakintu twanjire nyamira yaito twanjire omwana oyo kubwatikana na yaiga bamukirie serikali eregeti ase ugutabaikiraniria abana inchi emeremo korengana n'ikira kiria bariete engakeye campaign Ruto ntwa moete tukakaga ngarende asura neseni ne to boost togendere gokoraki toende gochiguru rende bottom gochiguru lakini bono twanyorere bado dise tore gochiguru bono mama mboga abantu bari twa moete chikura ntoro chikende bono gakona gutuma tumeguru baro igoro gusa bono kende ngeye nchara ya tonyarire kenye bono tutagete tuchenje obugambi obo tubonjorane bono Matiang'i na tutagete toe kabisa agoteba na Ruto korire gintu nyonje ndo muko nyomuko korora na ki nkikirage akori tangible erami ngakia ya Ruto twana korora kende I think yo gukwana na serikali is in a dreamland.
chingaki echecho nigo ikiama ikiiga kia upa batebire imbachie kurigia chinchira erio kubabwatia abasae ebibande baria baikire emiaka yo kubibwata mulo chense mechande bichana mwanyorire nandi mulo chuburu mwarorire amaisha nakongire kamuranche abantu baminto mwesi pye bijana biri mwa college school bali mutaranyore ibande mochicha asobonge mosoke isiko turange kuba processor mugwate ibande mugwate chikura ende twaka chikura no mugusi nandi tutore kiongozi geito Fred Matiang'i Kingo reporter Gatembe kurwa sekinyore keiga kia Marara ime ye wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefat Gad Kisemba ababwatani ao bomoyo bugwanchani golitkolia rero ba umerana asensemo ya Nyambera Kitutu Central Ward asokubakonya ebyumbe ao boigo bikubwatania na biria byabatakanwa na baburaka aseigo ono goturuse ngambuya na intwe abangina baitu n'abagaka n'abantu bakuburichikura na abantu bo gwanchukuya achirerera ase kiumbe kigeitu kya kunyamukia amaine kiumbe ke twagicagite 2021 twatemire gwesugumantu tweka tuchiko tugunyi turi kunyara bono tukaranga mbuya na intwe turangiria abantu baitu erinde batuike hangi batusire bunantu abangina baburaka mbiya mona soko bomuya kuike enga kiyeiga ubwatisia baburaka bamino omongino nara no muburaka akia korora amabira monoranga obokongwa boiga babwata bake amaene bokongumbura ororo igai chatusire na tonyore biasara tokora tubisupport bichi cheigura ka tonyore no ene peace bona ande tubwata bokongu bonde asengencho onya na stoko igama omogambi elichongera na tororeta amabira gato iskaria abato ko iga mororo na kera kenda keraro embude goto muneriga ya tuwe nyinge twaso nyumba sentiki ne biasara ngokora iga kisitao abeire ngokora matuka amange abaiga bonsi tiguno barocheiga nabangi nababuraka ababuraka bali batabwatia abagaka babo bakuri nabo balega iga seritukoria lero aseritukoria lero gatuerwete una abantu baita abanyabiasara abantu bakubori chikura abagambi bali barase birugo toteme gokonya abangina abaiga oise kurigererie kwerende yabo ontoka maye oise kurigererie kwerende yabo ekiombe kyabo gakirikire ngabo nyamokia women widows. This is a support group mbere chestete iga tutagete abangina baitu babase byumbe. My name is Wanja Kamau. I come from Kikuyu. Mimi ni msichana wa Murima. Benson ni tunachila naye kwa kila siku. Na wakati alianza kupanga haya mambo aliniguzia tu na nikasikia imeniguza kwa sababu mimi ni mama anaelea watoto peke yake. Nikaona ni vizuri nikuje niungane na mama wenzangu angalau nihakikishe wanaweza kulipa school fees, wanaweza weka kabiashara na wanaweza at least watoto wao wanakula kitu jioni. Ndio maana nikakuja. Thank you. Barai ao kura kichutu chache no thrigolit kulia rero baumerana ase ensemo ya sensi abo sababu liko kolerwa amagendro na barai bali bachorete niko boigo baba boliri abarai kubwaterana na kwene kemna kichutu chache no ya chiribusyo aniga kwanwa ase ebirero byo kumwenye musbati Pascaria mwebi oyo osira bongoiga na boigoro yo mwabo umwakili Joshua Nyarenje. Daniel Ontiri, mniga kutumanya.
Naso moiga bwa matanga uyolenge bukomwania nyegusira mama Paskaria Kerebi mwebi rwasekenyero giengo togoti sensi asekitutu cha North e county ya Kisii uyole mwisiko mwabo wakili Joshua Makori Nyarenchi kurwa sensi ya Canada aso moiga uyobwege kirinwa na barai au gatiabo mosike Richard Okari Hesbon onsomu igati yabandi chinga kicho nigo bamolera nyegosira akomoteba una umongino olenge bomukia na bwanje tomulembe ukona chinga kicho Nyarenchi nigalira gocha koendera kubwaterana na bobwatani au elikoeneke buna ebunge yo yagendere gokina gocha sebirengo birigoroke magendero wetera sogosira chikanisa kwagachira abantu chinyumba balia batali kwenyara urubora chinsoko egati ya yanda mange asene njinaro che kanisa ino ko rete service siko asene che kanisa tarengo bale ngamoko bwatso che kanisa so bona iga na promise ya mabati 50 akona kwa hiyo na ile na promise tisibiti 50 na ilende kwenye nchigo isa na mwakateba na kutogo chama tokariki tubwaterane intebete abantu bagenda kusaba kwa kanisa nero ekoleta abantamu asesemo ya siasa abare baigani gobamo koboko Moske Fred Matiang'i na komenta buna nere baroche obwenerete asukora ense ya Kenya asobochori bogocha asabago bakwanira obomo obwanchani no mulembe asesemo ya Canada mune mweta bagambi abakwana igoro ya Matiang'i mutase Canada nene sana nese nene tani nasi obanene vetani America inchi intendrete magana Matiang'i ase Canada ngima ijere kwato North America igo Matiang'i go na torinere na ende tonyendi dia chete bosongo na lenge se moye timu ri alko kana chego tukwa ibosongo because I was part of that so ende ntwe itere ubona mtu na so kile ndo kumukana abantu bakwana ngana ngende mu chikole bantu bobe kontu mutana ko brero rukwana bikabiaye lakini this time round na into petro bange na wetu mrako yuko mata to akonyira sema tukamange ugojoka tabanga ngisakupa mongeko ngeko reta bogambi na mwege ndego omuhusiya sarwa na sabeta ya ikirenga kibono ekulane tikatwa Fred Matiang'i kuwa huyo president ya Kenya Ekianya ayo Matiang'i for president aiga nigagocha chinga kiboge birengerio au bigendere tukurwewa nabamenyi bensemeyo bakobeko kubolia Moske Nyarenchi achikobega ti yabalia barachikoliye kerogo kyobubunge asekiribuna magani yabamenyi bakitutu cha North bado taraikirani wabo ikirano nkurubodrega taseni kyagetembe korega se county ya Kisii litrene ngoro kwa Daniel Untiri Murwaniriria obene bwa mwanya bantu Boniface Mwangi no yokabeire omonene bwilichiko ime yense ya Kenya Dr. William Mutunga nigo baereire ekibaeterete inse ya magoko ya Tanzania chinga kichiri babwatetwe ase ense yo ya Tanzania. Just got afraid when they blindfolded us. I think I had a moment of like almost a panic attack because always my fear was being tortured. I always thought, I wish the day they get me, I have like poison and I swallow it so that I don't go through so much pain, so much humiliation. So I was afraid when they picked us up, and then I told myself, there's nothing you can do. Then they took us, drove for about 20 minutes. Then they took us to a building. To this place where they went to torture us. When you go there, they told me to get off the car, came out, and then they banged the door on my face. I had a mark here, I don't know if it's still there. I don't know what they were waiting for.
putting some things ready. They got me out. I was still handcuffed and blindfolded, and they told me to strip naked. And I stripped naked. When I stripped naked, they removed my handcuffs, and then I was grabbed by about 4 men. We look to the East African Community, SADC, East African Court of Justice, the International Commission of Juries, foreign embassies in East Africa, and the United Nations High Commissioner for Human Rights to act decisively. The time for silence is over. Stand with the people of East Africa. Abarai kurwa sorgongo rwa Afrika nigo baburi gwe kurwani obukurumi elyo koye beka orogongo rwa Afrika kugenda busio kemagendero niga kwanwa ase omochi o Nairobi ase egikaro gyokurigereria amagendero emergency ose asorgongo rwa Afrika. And they are highly qualified. Without an electorate that earns a living, if people are poor and uneducated, they're not able to think straight, and they vote on the wrong basis, assuming they vote at all. And the institutions, like electoral umpires, have to be genuinely independent, and there must be transparency. So these are the challenges that democracy is having in Africa. What are the issues, that people are campaigning and contesting for power over? So democracy has not delivered development in Africa. For democracy to deliver the development in Africa, we must have competent governance. There's a very big difference between the rituals of democracy, like elections every 4 or 5 years, and the capacity to govern in a manner that transforms. Perhaps if we give the judiciary the autonomy to do things on their own, if judges can make decisions with autonomy, with independence, with impartiality, without bias, then we'll have a stronger judiciary. So deliver the judiciary from the hands of the executive, deliver the judiciary from state capture, and we'll be Omokonyi bomorai bwense omokoro imeyense ya Kenya Rigathi Gachagua nigo agendreire korogwe biara ase oborai bwaye gose ase chinkwana chiaye ekyo ekaranda tagweta chinsemo ao imeyense ya Kenya babwango iga komorage biara nabarekorwa ase ensemo ya Tana River. Sasa sisi wananchi wa Tana River, mimi ni ODM, Governor ni ODM, Saidi ni ODM, Yakubu alikuwa upya na ni Azimio, lakini rais wetu ambaye ilikuwa ni candidate wetu ni Raila ameungana na Ruto. Sasa sisi mnataka tuunge shetani? Mahali ambayo kuna maendeleo tuache tuwaletee maendeleo, ama sisi tuende huko wa Munyoro, mahali ambayo kwamba hata kuna uvunjaji wa sheria. Tangu Kenya ipate uhuru, hakuna deputy president ambaye rais ana address watu hapa baada ya lisani 30 minutes ama 1 hour, yeye ana address kwingine. Na wakati yeye ni sitting deputy president akitumia hiyo ofisi, na sisi tumepeleka yeye nyumbani kabisa. Na kama kuna kitu tumefanya ya kusaidia Kenya hata apart from maendeleo ni kupeleka huyo mkabila nyumbani. Kwa hivyo sisi tunamwambia apeane rais yetu nafasi, sisi aweze kusaidia watu wa Tana River na watu wa Kenya kwa ujumla. Wewe unatumama kila dakika, Gachagua ni matusi. Hakuna kitu mdomo yake inasema mazuri. Kila kisimama sijui Ruto huyu, Ruto yule. Kwani Ruto hana mama yake? Hana baba yake? Hana ndugu zake? Why are you making someone look so bad? Si kama unataka kiti ya rais uende ukatafute. Why are you abusing people? Mimi hata namwangalia huyu jamaa ako na ugonjwa inaitwa wa munyororosis. Na sisi tunadua dawa yake, tutamdunga sindano 2027 atashangaa sana. Kebirigo Kenyerere Nyakiore na boigo nyangwatane birabu bine ebyo kurwa asawadi abanyamatuta West
mugirango bia konyekire kurwa ene mipira kurwa asensemeyo na tukokumanya Tangor Peterson Mogusu. So I decided I think I instead of going to Savande, I come on the grassroots. Nyora bana baiga basaba bakaba wake mipira mba promote aso kubakero yama create mu mupira eriko kinebi kitaranta cyabo nariga na ina ndire mipira asitimu nye timu ya Kibirigo timu ya Real Kenyerere timu ya Nyakiole ne timu ya Nyangweta FC gochimotwe nimbwa to muroberi ngatawa mona barabu kunacha dia Tarens na anda sababu yako chikorekana nga bapikiri babire bya gwikana promote ta mutoli club china so kubabeka ime at the end of the day bando doko iwa bakongwa bakongwa kana skiti binga bamwate wako mupira ngochi bare kuri binyo bitonsa because into abwate omuchano no linga ntura ba identify and therefore we have started the process of identifying them tunaka tukobeka as jilivi chinene iyo mwali oye balati kwenya bachibese chao bakonye baragweka chinene omupira yose wakana omupira wose wakubakana bakana chibese chao it means they get empowered banyara kuri manage boka banyene batayiko ba control by anybody. Twancheto kolega buno basemia biyamana singicho kuba munaintwe ankenelitko asensemelia yemanyererio asensemelia yemanyererio gachogendake lakini kurwa alia koena kinga chibichana muri yagochire byakoroke binongeri chikoroka mkate no kobya na saita toyo Baraka ninjo ninjo rembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo koboko kemuntu wale tata ekerio tabwati ngoke bekere tange kitaraso mu nkerikiao okay gekoboko kemuntu wale beka munwa kibwatere mboto gai gekoboko kemuntu wale tiga kebeka koboko kebeke munwa ngigo no bwatere gento koboko iga kebeke munwa gekoboko kemuntu wale kerio tabwati igo tubwati tiona ko kabeka bintu getabu igo tutara korera gazi itoko no bora beto mbigo konya akimugusia tena gekoboko kemunware njoge ko likoboko njogo na kutabererie binte bigabwaye kebeke bwatere mboto kintu kubwate gekorere gazi na giago konyire Baraka ninjo rembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchase abaonia aiga ntubwate showroom asura achabwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokie giso yao chingaki ogoswasa yegakurigiria amabati aiga ntubwate team Tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereye kindi gensi uraganie bagotebereye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao na mono babwata no corrugated na boigo box corrugated asime babwata boomerang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaje chigeche merongibire na isaro nesato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na buigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na buigo web design mbabwate yigani kabwate chikala buna bonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na buigo na green ubutambe bwe mabati yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi buigo ebyo ochkunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tuta
ngari rero ase Uhuru MRM showroom onyare ko gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yegutoka se enyumba ya Uhuru Complex niyo mucurigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone